azar gul azar Ketim hatre peygamber gul azar gul azar Bıda hatre peygamber gul azar 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 Ketim hatre peygamber gul azar gul azar Bıda hatre peygamber gul azar gul azar جتري قول أزار قول أزار أزبل بلم جتري قول أزار قول أزار وروح وجان مني قول أزار قول أزار وروح وجان مني قول أزار 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 يتم خاتم بيغمبر قول أزار قول أزار ودقت بيغمبر قول أزار قول أزار Kesmaya gulazar 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 be kesmaya gulazar gulazar sabrimin bevinaya gulazar gulazar sabrimin betenaya gulazar 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 yatim hatte peygamber gulazar gulazar daqat peygamber gulazar ji ekranên TRT Kurdiyê sibav xêr roj baş silav û rêz bînerên azîz dawiya hefte bi dengekan keskîn bi strana Gula Zer dest pê kir. Belê temaşevanên azîz em her hefte ji bo we mijarên ji hev girîngtir û xweştir amade dikin. Îro jî bi rastî mijara me gelekî xweş e gelekî giring e kesên ku dixwazin kurmanciya xwe pêş bixin bera lez û bez werin ber ekranên TRT Kurdiyê loma îro mêvanên me mamosteyên Kurdîxane Akademî îro di stûdya me de ne mêvanên me ne Kurdîxane Akademî çi ye kurseke çawa ye xebatên çawa dikin em ê îro ji wan bipirsin hûn jî dikarin pirs û peyamên xwe ji me re bişînin telefona me 0506 657 533 62 kerem ku hûn jî pirs û peyamên xwe ji vê numareyê ji ser WhatsAppê ji me re bişênin kerem ku awiliya mêvanên xwe nas bikin paşê me dest bi sohbeta xwe bikin. Mamoste Kurdî Xelat Ertuşî hûn bi xêr hatin ser sera ser çawa hatin. Gelek spas nav xêra devî hûn Mamoste çawayê başî. Gelek spas ez başim spasiya dikim. Gelek spas. Ûsı bextewar mamosteyê Kurdî hûn bi xêr hatin ser sera ser çawa hatin. Xêrê debin hûn çawan başî. Ez başî hûn çawana başin. Ez spas dikim gelek spas. Ez jî gelek spas dikim. Stranbeş Kaan Keskin dest xweş gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Erten. Gelek spas dikim. Belê hûn dîsa xêr hatin ser sera ser çawa hatin mamosteyê Kurdîxane Akademî. Rast bêjim ne wisa Kurdîxane Akademî. Anjî ez bêjim kursa Kurdîxane ne wisa ew jî dibe. Yani hûn hem dibistana Kurdî bi her awayê em karin binav bikin. Gelek spas dikim hûn îro bûn mêvanên me em ê basa Kurdîxane Akademî bikin lê di serî de zixwazim wanas bikim em ê bi her awayî îro li ser xebatên we li ser zimanê Kurdî em ê bisekinin mamoste em bi te re dest pê bikin. Ûsif bextewar kî ye?
وصف بختار برکل کامل. Yusuf Baktawar. بله خلات ارتوشی آره. ببارن خلات بله. ارتوشی کیه دسری دن وناس بکن ماموستا ونچاو دست بوان خباتان کرن زمانه کردی چما قص بالا ودکشن زمانه میم ام هرتم خبردن آره. ام gerek خودی زمانه خود زمانه خود درکبر درکبر. لعیدی ون عالیه پروردهیه دنه ون درسه دن yani اوقاس ون پیش بچونه بله بله ev müjaş kengi de dest bekriye ون kine çma اوقاس بالا ودکشنه بله. دست بگید از سپاسی خود کن با مالبات ترته کوان و خواندم وی داره و او امکان جمعه وکرن و ام مالبات کردخانه اکادمی به ما مستین خواه وکی داناسینه که وکی هفناسینه که عمل وی داره ایرو اگر هم بخوازن از شمکه حتی کمکه بحثه بکم یعنی جی بکرتی بحثه بکم Yani saatini ve جروجا kamera. دایجبونه بحثه بکم یعنی جی بکرتی خباتن کردخانه اکادمیه Yani az xwazim wan as bikim di serî de. Evet. Yani hûn kîne hûn bi çi karî re mijilin hûn zanîgeha we kîjan di kîjan beşê de we xwend yani armanca ve çiye çima Kurdîxane Akademî em veya dest pê bikin. شما کردخانه اکادمی دو شب عمل هتل بون قلیما هناك گرم بو Bele. درجه زیاده گرم بو Ere. دم که شب از رابوم قلیما گرتم درو پنجره فکرم وجه هندره اوده زیاده جامدی رقم جنه که چویه Ankara sare mamosta. Ankara Ankara. نعم لگور بایه آمده La serma Ankara ew ka zêdeye. اره از جشر نخیمه گنده کاروخ گریدای جزیره بوتانه Serçav. ده دقیقا پیش دم دکارم بحثا ناو کاروخ جی بکن Dibe. وکی توریه که من هیه Tamam ew jî dibe. از لوی گندی حاتمه دنیای 1998 لوی داره ما خواندی الجزیره ما بجن دبستان ناوینو لیسا قدان دیه و پیشتی ما برای خدا بشا کردی بشا کردی طبی وقت از لیسا ما دخوان به کردی دبجن دبستان آمادهیه Bele. و کم رفقا آماده دیگه جبو زانیگه لوی داره دناف قطالو که بشا کردی حتی پیشامن طبی مل امام خطیب دخوان اساسا متگوه از چی الهیات بخوینم لی راستی Hûn ê bûna melen belkî jî newsa. بلکه از نها ملب Belkî jî. Ew jî xweş e. اره راستی مگوت مروف قاده که دینداریه ده به راستی مسئولیتن گلک زیده نه دوی مروف رکن و ارکن و لگور اساسن و برک و پیک بینه Bele. جباره که مگو بلکه از نکارم واتشتا پیک بینم و راستی مسئولیتی که گلک گران دخوازه بلکه جدر و نو سابه نزانم Ji were giran hat yani hinga. شمره گران هات Hîn hûn hejde sal ne nefsa hevde hejde sal. اره والله هاویجا نف قطالوک ده یا ترجیح کردن بشان ده من بشا کردی دید جار اول مدید ها خبره می جه نبو از شما جمع مستقی که خواب پرسی ما مستقی ادبیات اوجیش نسبینه بو مگوف چه باشه و بویا یا کردیه گو گلک باشه گو هر بخوینش خورا بزانه کیفات اگر تو بخوازی یا میگه گو از بچم قوی خواندن و نویساندن کردی بلکه تنه ده به مباورنت که افقاس دریایی که فرح به بعرک مصون به 4 sala newsa. 4 sal xwend. Bele. ام جی کتن ناوه ما ترجیح خواهی کر ام چون بجه بون لزانیگه هموشه سال اولی مدیت هاهو مدرقه خواندن و نویساندن علی دنیای که دی در کتاب بشامد تجزازکی بگیره حتی سورانیش ادبیات کلاسیک بگیره حتی ادبیات مدرن فولکلور بگیره حتی تئاتر حتی سینما دنیای تشتن هدیدی مخواند هدیدی مخوان اسکر کام کینه چنم چه دکن تاریخ خو من اسکر ادی بره وکی رای که روی بوجه بو ما بشا کردیج بو شخص خود بجم ادی بو رای که اوین و عشقه Newsa. ادی Saat xweş. جوی روشه مبکردی گرد حتی نه من برده و از بار نکیم از پیشتی و ساعته بردم جیم پیشت قداندن اوی دیسه مخواستم ماستر بکیم ماستر کر نهاجم دکترای دیکن لسر بشا کردیم Saat xweş. تمام دم ده کارو خبات اندی جهنه برای یوسف وقتی ما ماستر دکر ما هفدو ناسکر لمردینه پروژه کوی هبو سال 2021 ده اما بهنه که ده بحثا فکرنا کردخانه اکادمی جی بکن Mamosta Yusuf Baktawar jî nas bikin. Paşê cem dest bi Kurdîxane bikin. Newsa Gelek mamosta. Mamosta em te jî nas bikin. Tu jî di Kurdîxane Akademî de tu mamostatî dikî newsa. بله بله Te kengî de dest bi vî karî kir ê te di zanîngehê de tu jî li ser Kurdî te xwend an jî beşa te çi bû بله te çawa hatî vê asta yanî. از وسو بختوار خسرا مردین ما اولی خواه بدم ناسین
بشا کردی میجی بشا کردی خواند لی سری لیدانا بشا کردی برعکس یا دکتور خالد بو من دخواست پارێزەری بخواندایمە هەیە میژی بەشێکی وساجی تو نەبوو مامۆستەیەکمە وەکاوی نوچەیەک دخواند مامۆستەیەن کوردی بجیه نابن 2019 بوو 20 بوو بەلێ ناببورن 2019 بەلێ مامۆستەیەن کوردی بجیه نابن yani beşe gusayı, beşe mamustetiya Kurdiye. Lübur vakave evke dileme, mugoze ve beşe buxunim. O tek tercihim da ve deme parezertiji jimre dahat le من tek tercih da beşe Kurdi. O zanigam merdinar tukliye müdes bir lisans ekir. Lisansa Wal artukliye waxant. من artukliye beşkadand. O pişti lisans eji müdes bir master ekir. Nahaji az master edik. Masra Kurdi dikim yani. Masra Kurdi, serçava. İca ev Akademiya Kurdixane ez bejim. Dibistana Kurdi ez bejim. Aji online. Çava hat birava ki dixwaze bahs bike winji. Win beter zanım ama sakat ders bike. Yani ev fikir ki dere hat birasti kursen Kurdi edi zede bune le beryanaha pırtına bu birasti. Nasıl edi zede dibin. Aynen usta. Mesela Kurdixane Akademi kengi ve bu. Kurdixana Akademi ve demi wextê min lisans dixwand qulubek me hebû quluba xwendekarên Kurdolojiye Komeleya Binbanê Zanîngeha Mêrdînar Tuqulê li wê qulubê bi navê ez serokê qulubê bûm 4 salem seroktiya wê kir bi navê Kurdîxaneyê me qurs vekir bi dildarî bi hevalên ku beşa Kurdî xwandin û ji beşa Kurdî derçûne li wir wekî doktor got piştî me dest bi dersê û dersan kir me dî Kurdî behreke pir mezin û evîneke aşiqekê me xwest ku em Kurdî em çi hîn bûn em waya hîn bikin em çi ji mamosteyên xwe ku mamosteyê me pispor najî ez silavên gem ji wan re dişînim em çi hîn bûn me xwest ku em hîn bikin 2021 hîn ez pola duyem bûm me got me weka wê qursên bi navê Kurdîxaneyê vekin Kurdîxaneyê 2021 dest pê kir paş dersi online yani me got ser online yani hem rubru zanîngehê me kurs vedikir ser online me got lokal naxwazim bibîn yani ne tenê li Mêrdîn Ama herkes nikare were Mêrdînê yani hin kes bajarên mezin dijîn ew jî dixwazin dersa Kurdî bistênin bo wan jî derfeteke mezin e birastî ne wisa aynen usayê ez ê gavkê bahs bikim yani 2021 bawê hêdî hêdî piço piço heta 2024 yani nezi sesi çarsız xwendekarî ji kursên Kurdîxaneyê derçûn çi online bi çi rûbirû bi ev piştgiriya zanîngehê jî heye û piştgiriya mamosteyê me jî heye piştî me zanîngeh xelas kir ji xwe yani hîn ji 2021 me amadeya ofîsekê dikir yani me digot em beşa Kurdî xelas bikin ev kesên ku derdiçin û bi cih nabin em ofîsekê vekin û li wê ofîsa em Kurdî hînê gel bikin ê dixwazin Kurdî hîn bibin bu wê fikrê navê wê jî dîsa rojekê Kurdî me got em dixwazin bibin yani heta ji dîstê me bibin dermanê zimanê Kurdî vê mantiqê Kurdîxane bûyawayî fikir hat û bî şiklîn bele saat xweş îcaz dixwazim dîsa berê xwe bidim te mamoste wîn ji aneka di Kurdîxane Akademî de mamostetî dikin ne wisa wîn her du jî aneka ji xeynî we çend mamosteyên din hene di Kurdîxane Akademî de hejmara wê Yusuf dizan bele 24 mamoste hene 24 maşa gelek heye yani akademiyeke mezin e mezin belki zanîngeha qas mamoste nebe ne wisa o her wiha em karin bêjin gelek talep jî heye ne wisa gelek xwendekarên we jî heye ji bo wisa ew qas mamosteyên we jî hene ne wisa yani wisa bêjim yani Kurdîxane dema ava bû yani 4-5 mamosteyan dest pê kir paş re yani her çû me dît ku talep û daxwaz heye ji bo Kurdî yani dawiyê zaravayên Kurdî ku kurmancî soranî û zazakî bi her sî zaravayan me kurs vekir ew kesên ku derçûne biriya onlineê yani çil Mêrdîn min çil derveyê Mêrdîn min çil derveyê welêt bin jî li diasporayê bin jî li ser onlineê wekî pirekê yani Kurdîxane arast pirekê ev 24 mamoste hemû ne li Mêrdîn dijîn ev kesên ku mezûn bûnî zanîngehên cuda cuda bûyawayî kursan em vedikin em xwendekara dibînin û müfredatekê bernameyekê amade dikin û
و لگوری برنامه جی خوندکار قرصی دستینم ون به هر زراوای درس دن آنکا یعنی جغین بله. کرمانجی ون زور سورانی زازاکی جون درس دن بله یعنی ون هر دوش مثلا ون آنکا سورانی زازاکی جون زانن حواله ما دیدن havale edin. مامۆستایان جدا لەورە یەک کورمانجن؟ سۆرانی بله. زازاکی yani zazaki sorani kem zedem dizanin yani pspore mamuslaya zazaki yani ku dve beşede master kirne doktora kirne yek taybetmenden kurdixane ev ku ne beşa kurdi qadan da beni karınca mamustati bikin yani gerek lisans xwandı bi yani Evji başa. bele bele Yani qaydaya ki xoşa bir rastlı. yani rast yani Kardeşin ciye kıpır profesyonel eji. yani bin bane komeleyan ku sertifikayın ku te dedin henem işte asta mamustati wan yani ev sertifika پر باشه yani hatta ciyeki le jibo formasyon jibo ders dayne terinake loma vaki rezike ki mago ne mamusteyn kurdi bi yani baway fermi 4 sala lisan la xwandi bin kan kurdi khane bxir Ve demek ku xondakarak hat bawe. Joppersim. Xondakarak hat bawe goz duxazım. Ez famdikim le ez nikarim xaber bidim. Bele. Pirskarkame ya herimazın evem. Gelek kurdemen mixabin hingi çuna bajaran çuna dervelet dibe em faham dikin u ciwanen nuhaji birasti kemasiye kemazın eji bisaya kurdukhane ediyev kemasi ji ve hediye di xalas bez bawarım kesen ko hat bawe mamosta xondakare got em ez faham dikim le ez nikarim baxibim بله yani malbate malbate bawer dikim dev bav xaberdane piriku kalik apmet gişti nav hevdu danaşka کته برگو ere ketiye yani binge heye leni kare baxıbe. Un hinga un çıdıkı mesela bir kijan aste despetke honda karek. Bu astavan çava diyardıkın yani wan tetxin testeki anjir astaras tetkevin pole. نه نه ریبازا کردخانه اقدمی وکی تگوتی گاودی گوت گلک پسپور دخابتن کردخانه اقدمی جی عین وکی زانیگه کی پسپور دخابته به هجمار ماموستای خو به ماتریال خو به ری ریبازن خو به راستی جی پسپوری کی گلک مازن هيا hani her kesi hati jî direkt ne kara tekili mamostara dayne kazbim dersi jî tara bigin işte ki bu rengi nine bele خطا شورمندیه Anzuzu bu vanabi. نه روبن گرانه Bu xo grandikin. Evji xoşa. Evji xoşa. مامۆستای کو بخوازل کردخانه درسین کردی بده اولی وکی ما گوتی دوی مزونی بشا کردی به 4 سال لیسانس کردی خواند به او کسته سریل کردخانه اکادمی دیده کردخانه اکادمی جی لگور ام بجم بلگه ملگه شوید خوازه دیپلمه میلمه کا چیه نه چیه حتی وی تخه ازمونه که جی کا اره مامۆستای کردی خواندیه لی چقاس پیش کردی هنه کنه مدیتنه خواندن جی لیدیس جی کردیا و ناو قصبه شو پیش نکتنه Herkes her beşi duxuyne mamosta le herkes nabe pspora pspore beşa xo az bejim nasıl? وجا وقتی او مامۆستا جالی کردخانه و حتی قبول کردن وکی مامۆستای که ایدی او لجه خرودنه کار کردخانه خواندکارک دما خواست ل کردخانه درس بگیره رقم کردخانه هست کو تلفنی بگه دو خطا شورمندی هست شورمند پر دکوه دیالوگه پرسانجید که تو کی چی بکردی دیگه بوش سایه دزانه که آستا و یا کردی چاوه نه چاوه جغای نیوه آزمونه که پیچوک جی چه دیگه که افکاس کردیوی چقاسه چقاسینه لگور و پولن مهنه هر پول امروز آستا وان دست بدی که او کسی نفهم دیگه و ندزانه من آبی کریه کردی نزان Kurdi nezan. Pola Kurdi nezan. ولی کردی نزانه Evji xoşa. اف پول پیچه که زحمت که هنگرنا زمانی که گلک زحمت مروف زمانی که هینی کسی که بگه گلک زحمت پول وان جدای هر کس آستا وان سویه وکی هوا و او پولت آماده کردن آگاهیش مامۆستara داین مامۆستا اف پولیاته ادیت درس بدی و خالگور و حاضر Şam pırzora. Yani Kurdi anaka az cana da fikrim kesek mesela kat Kurdi nezane. Wan hini Kurdi bikin yani hem gotine me hem peyve me hene jikirke gerek vere gotin hakikaten zora خواهی مثلا تنه بویا خوزی مثلا تنه بونه نفسه yani آره. hakikaten جی مرا فهم دکه که او کس جی پاش و علمیه کردی مثلا مامۆستا نورسل هبو نابه که متماشید کل دیار بکریه روکی بو میوانن حتی سبینا دست پیج روژا مامۆستا yani او جی سالا بوری در روژا مامۆستا yani دهات بو بله مقای گو کرمانجه کرده نه کرد بو
بوكا كردا بو بله. لي كردية خبر دا مرف جي يقين نتكر يعني ايكو هند تازه بنجي دومان راد کرد يعني كردية پر باش بو براستي مرف يقين نتكر كو نكرمانجا نكردا آره. حقیقتا جو کرمانجی که خوش تاخوی یعنی هن کسی هنگی کو او زمان تتکیه گوهوان ل ماموستا نورسال بشانس صعود بو لگندا ماموستا تیکر بو خصوصا حتی واری ل باوی آخوی بو هنگا باورد که گوهوه جی باش گوتنا دگره اغلب زمانی وقتی دبن سوزال اره مثلا هن کسی و ساده علمن يعني حقیقتا جی خوشه پر کیف ما هات بو مثلا هنگا ل وکی از دفکرم کسی کو قط کردی نزانن از نخوازمان او کجی بکم ل پیش دمکه مرف دعالمه هین دبه لا آخفتن جی تقول خوزی تنه جی قرقه ولا نفسه بس که کن هری مازن چیه یعنی لگوریوه دکردی ده دماغ بونوان هین بکن یادی بینه که سر دوام بکم او استا کردی نزانه بو پشتی استا کردی اون فهم دکم بس نکارم با آخون و پشتی ویجی ام بجین کردی دا آخو دزانه بس خواندن نویساندن نزانه لگور ویجی سه آستین مهنه بجن آستا که قدانت خلاص کرد هر آستا که ما 12 هفته پرورده دایم در باسی آستا دویم دبه پشتی ویجی آستا سیم و داویه دجی قرصا ماموساتی هی هگر بگه هوی آسته دکاره و بقدینه و آزمونه خوش سرکفتی در باز بگه دکاره سرتیفیکا یا ماموساتی جی بسینه البته اف سرتیفیکا نه سرتیفیکا که جریزه بین اگه کاک یوسف دی بحث بکد بله ام باسا سرتیفیکا جمع بکن لی هب کم بهنا خبردن هین من نو دست بکر ما مست اخته مپره برا کاج من استان کادم بیجه ام هب کی ناو برکه بدن پاشه ام بهنا خبردن ام پاشه به صحبت خود دوام بکن کرم که کان gelek spas kan keskin dest xoş malatava. Belem bi sohbeta xwe devam bikin. Mamoste ica şte pirsım. Kesin ku tên kursawe, dema ku kurs xalas dikin. Ku tên asteki dukazın dukazın bibin mamosteye Kurdî ew ji hûn sertifika didin wan newsa. Îca herkes dikare sertifika bistêne hûn biryara vê meselê çawa didin. Yani ew her sê astê jî kesên ku her sê astê jî xelas kir. Herkes dikare here pola mamostatiyê jî. Ji bo sertifikayê. Yani ji bo derbaskinê gelek zehmetiyê dikevin ezmûna. Dîsa hûn ezmûna. Erê dikevin ezmûna. Heqeten ji hûn weke zanîngehê ne mamosta. Xwe piştgiriya xwe mij zanîngehê distîn yani. Zanîngeha Mêrdînê ji Ertuğrulê û çi dijî jî. Bele bele. Yani piştgiriya xwe û hêza xwe mij zanîngehê distînin. Heta nêzî sê-çar men yani têkiliyek me navbera zanîngehê ku em sertifikayên bin banê zanîngehê bidin. Yani tiki dibên e-devlet onaylı ser mawzemê van sertifikana derbastarın çi li welê çi li derveyê welet yani zanîngeh ji xwe hemû qural û qaydeyên zanîngehê rûniştîne ku enstitûya me ya Mêrdîn jî bi rastî wek Oxford'a Kurdî yani gelek mamosteyên pispor li wir hene yani ezmûn jî li ser çand şiyanên zimên em dikin yani ji bo asta mamostetî em dibên dema hûn ji cem sertifikayan bistînin hûn dikarin li cem me jî bixebitin yani. Ev derfet jî ji bo xwendekaran heye. Newsa. Lê piskaberê we behsa qursa kir yani kesek li me bigere bi çi şeklî hûn wan dabêj dikin. Yani em ew şêwirmendê me nêzî 5 şêwirmendê me hene. Yani 5 kez li telefonê dinarin ku xwendekara rasterast dikevin têkiliyê. Wan re daxivin işte ew kesên Kurdî wekî we got fêm dikin tê digêjin lê nikarin biaxivin. Em ji wan jî dibên Kurdî naxîver.
Kurdî naxîver. Kurdî naxîver belê û her wiha ew kesên ku işte Kurdî dizane biaxivin lê işte herfên Kurdiyên taybet hene û xwendin nivîsandina Kurdî heye yani di jiyana rojane de Kurdî bi malbatê re diaxive bi hevalar diaxive lê romaneke Kurdî nikare bixwînin an jî helbesteke Kurdî nikare bixwîne ya jî nûçeyên ku TRT Kurdî diweşîne nikare bixwîne ya jî zehmetî dikişîne ji bo wan jî qurseke me taybet heye ji bo wan jî qurseke taybet em ji wan jî dibin Kurdî axîver Kurdî axîver. Kurdî axîver yani sê kursên sereke hene ev ji bo kurmancayê ji taybetiyekî ya Kurdîxane heye ku ev nêzî salekî jî bi zimanên biyanî jî em Kurdî hîn dikin Ayşegül Hanım. Ha, ev jî Bi zimanên biyanî jî wekî çi wekî İngilîzî, wekî Erebî, yani wekî İngilizce Almanî. Kurdî, Arabi Kurdî. Aynen wisa. Ne tane Türkiye û Kurdî ye. Na, ne tenê Tirkî û Kurdî. Ew kesê ku dixwaze İngilîzî hîn bibe, zimanê wî dayîkê Kurdî ye. Dewsa ser ya Tirkî İngilîzî hîn bibe, em dibin vayî derfetek me heye û dikarin ser ya Kurdî İngilîzî hîn bibe. An Bot işte ku ez zanim Kurdî û İngilîzî de hemal malbatê de ye ne wisa? bele aynen Yani wisa. gramera wan jî pir wek hevdû ye. Bele Yani rast. kesên ku dersa Kurdî bistêne li ser wê dersa İngilîzî jî bistîne ê ji wan re hêsantir were gelo tiştek wisa heye mamoste? Rast dê zûtir pêş bikeve yani Ne Kurdî wisa? jî İngilîzî jî wekî malbata Hind Avrupayî dene û gelek kural û qaydê dişibin hevdû. Yani ji xênî ji bilî İngilîzî kesekî biyanî be İngilîz bi jî dixwaze Kurdî hîn bibe kuvana jî numûneyê wan hene yani di pratikê de derçûyê me vî rengî hene kursê me vî rengî hene. An jî Farsî mesela yan jî Erebî an jî Almanî heta bi İtalyanî jî em dersên Kurdî û İtalyanî didin yani. Yani hûn bi Kurdî hînî İtalyanî dikin. Belê Nefsa. an jî İtalyanî hînî Kurdî dikin. Bi her dawayî jî dibe. Belê bi her dawayî jî dibe. Ev 24 mamosteyên Kurdî ji bilî wan jî işte nêzî 10 mamosteyên ku biyanî Dersên ser biyanî. medyaya civakî ya jî ser tora civakî me têkilî bi hevdûrdanî û em hevdû naz dikin. Ji ber ku yani zanîngeha Mêrdînê min got ya Oxford'ê ye. Yani Oxford'dan ve ye. ji İtalya tên, ji İranê tên, ji gelek bajar û bajarokan tên me li wir hevdû naz kirine û ew kesên ku biriya meylê jî bi Kurdîxanê re têkilî danî bi vî rengî derfetên gelek mezin li Kurdîxanê heye yani. Mesela beriya weşanim min li malpera we nert. Belê. Weka ku we bahs kir A1, A2, A Belê. sisê wilo seviye hebû yani Belê. li gorî kurmanciya mirovan. Mesela ew kesên ku dixwazin biriya online dersê Kurdî bistînin. Belê. Dema ku têdikevin malpera we Belê. ew asta wan hûn çawa diyar dikin. Yani ew xwe bi xwe têdikevin testê Belê. di malpera we de an jî dîsa dibe ku telefon bikin. Yani ewlî bereberê telefon dikin. Ji xwe pênc heb kesekên ku li ser telefonê dixebitin hene naciye silav ji wan re dişînin belkî temaşe dikin ji malbata Kurdîxana Slavê Akademî. xwe ji hemû xebatkarin Kurdîxaneyê Kurdîxaneyê dişînin belê dişînin. mamosteyên û hevkarên me. Telefonê bi wan re diaxivin işte ewlî bi Kurdî diaxivin. Bi wan re wexta demanî zanibin berdigerînin Tirkî. Paş re wan dixine ezmûnekê. Ezmûnekê online ji wan dişînin. Li gorî ezmûnê 6 puanî derbas bikin em wan dixin polên ku ji wan re hewce yani. Ja li gorî wê mamoste jî hem mamosteyên rêzimanê heye di polên me de û mamosteyên spîkingê jî heye. Dersên axaftinê jî em hînî wan her dikin. cuda ne? Şevdû cuda ne? Yani her di astekê de sê meha de heftê 2 saata mamosteyê spîkingê dersi de heftê 2 saata jî mamosteyê rêzimanê dersi de. Yê rêzimanê jî bêhtir ser kural û qaydên Kurdî disekine. Ê spîkingê jî axaftina rastaqîn hînî xwendekar û kursiyara dikin. Belê, Viya belê. Heqeten jî weke te jî te got mamoste Erê. Kurdîxane Akademî jî weke Oxford'ê ye. Belê, Nefsa? belê. Yani, û belê. wisa behs dikin anakam pir merak kir bi rastî. Rokê riyan bike bi Mêrdînê ez ê teqez werim Kurdîxane Akademî ez ê têkevim dersekê û izin bidim. Min pir merak kir bi Em rastî. ê kêf xweş bin. Yani ez jî her tim dibêjim TRT Kurdî jî weke dibistaneke bi rastî. Elbet. Yani em tên vira erê kurmanciya me di astekî de lêvira jî heqeten jî em wergerê dikin em nûçeyan dixwînin em kurmancî daxivin dema ku têdikevin navenda nûçeyan ji xwe em dest bi xeberdanê dikin li gorî min jî heqeten ziman bi xeberdanê re pêş diçe bi axaftinê re
پیش دیچه مرف چقدر درسی ببینه و ناقفم حقیقتا جی او زمان پیش و ناچه ل مبيع جديد لفرا كون بنجه هك تهشة مرف ذهبه يعني مالبات دم ببيزن كردي شواهاتي آخفتن أو تتكفى هشة منوسا يعني كسين كو هرتم جبران بيجن از شواهيني كردي بم كرمان جامن هي اللي فهم دكم از نكارم باخفم يعني ازوان حبكي داخفم از بيجن بنجهات هي يعني بنجه هبه از باورم لگوری هر انسان يجي دوغهره يعني هر انسان پرزود علمن هن انسان بشكي درنگ دالمن يعني ششمه بنجمه ششمه حفتمه حشبه چقاس بيجي خطينين آستكي نفسه لو را زمانه ميه زمانه دايكا ميه ام زانن نكو ام نزانن اكو ما تماشيت كنج با نبيجن ام نزانن زانن نفسه ما يعني نهاو اكو تين قرصاوجي وندبينن نفسه يجبو كردي آخر از بيجم ملت مجبر کو کردی زمانی که گلک دولمنده جبر وی که گلک دوک و بجن لهچه و زاروای و هنه بجن کردیا آمده و کردیا موشه و یوانه و یشر نخه نه که به نه فرق و جداهی دنابر ده دولمندیه دولمندی که گلک مزنه لی ملت ما تد بجه کردیا میکیمه معلومه کردیا مالا خود آخوه اف کردیا سر نوچال سر اکران دبینه دبجه واو اف کردیا راسته یا من خلطه جبر وی که نه که دکوه ناف پسیکولوژیه که کیم بونه ده خواه کیم دبینه نیتم او ام وی آسانگیش پیش یا ملت خوراکن خلق خوراکن بلا هایواج وی تشته بد کردیا و نکیمه نقاسه فرق و جداهی نشانه خوشی بونه دولمندیه نه سر وی ام دخوازم ملت خوشمندیه که بدنوان هن پیف هنه ماموسته کارم خواهیم بکن کارم فرحنگام بستینن گلک راحت کارم ترته کردی تماشا بکن کارم ورم کردی خانه اکادمی يعني درفت گلکی زده مثلا انا قال لسر مديا جواكي جي جور بجور مالپر هنه جور بجور فنومن هنه انفلونسر هنه از بیجم لسر زمانه کردی ویدیو اندک شینن بحثا ویجایا کردی دکن بحثا چیروکا کردی دکن بحثا پیوان دکن بحثا هوکان دکن به هر اوایی یعنی جور بجور بش ببش بحثا کردی دکن اوجی پر دولمندیه که حقیقتا جی المدیا جواکی جی لکی داره کماسی هبه ادی ام ببینن و دویره دم بمشن yani aliye Kürdi de cez usad benim. Hingelek geme hin zede jibbin mesela Kurdixane Akademi de medya civaki de gelek peşketiye ne olsa. Bu aktifin yani. Aktif mamusa Yusuf maşallah zede serdi sakine. Yani aji الود شوفينم حقيقة جي افجي رياكه خوشه لورا ادي كسن كدو خازم كردي هم بمسا عولي الانستغرام الفيسبوك انجي اليوتيوب ادنرن كازي لباجاري من جيك هي قالو كازي بنفسن قال كيدر هي باورم از باورم نها بريا انستغرام انجي ميديا جواكي از بجم قالك كس خودگينا و نوسا aynen nusayı خودگينم من yani سريا انستغرام سريا فيسبوك bu her vakidinci نام مالپرك ام اماده دكنم نزي 6 سالك بروجيك ميم سر دخبتن مالپرا كردخانه نقطه كوم yani اپلیکاسیونی که ام دوازن درخینن اپلیکاسیون اره اپلیکاسیونی که کو کشانامه بکشینن و yani چه حوجداریا خوندکاره هبه باوای آفلاین حتی نما آنلاین درسده البته آنلاین بدومه باوای آفلاین جی او کشانین کو کردی işte استرانین کردی بجی رزمانا کردی و هر وکیدن آخابتنا کردی ویته ده هبه دوی اپلیکاسیونه ده اما کشانال ورزیده بکن راستي افجي كماسيه مثلا ابليكاسيون فرحنگي هي لما كم بيفك نيه بيرام امجم نزان انجيز بيجم ام كان فرحنگي بنرن يعني بريا اونلاين لو رايدي كس عرف فرحنگي مازن راناجي الوانان يعني نكو كاريوان باز بيجم تليفون استمه ديج مره پر حسان جيته راستي افجي كماسيه كد كردي ده يعني جور بجور ابليكاسيون هنا لاي لسر زمانه كردي لسر چاندا كردي ابليكاسيون گلكي كمن راسته عندما كوا درخص ما مستد خاص خبر بدن ماشي امشي بشوبينن سرسابه يعني امشي حزكم براستي قافدي تدين ما جو كردخانه وكي اوكسفورد وكي قاده كي بسبور دخبته لي تاني افغافك ويا بلكي نه قاف ما بن نوصا ده قاف ارمانجا ما هي يك جوانجي اما ذكرنا برتوكو ماتريال درسنا اما ذكرنا فيديو نجبو فيديو اوفلاين
gelek tişten cür bicur hene. Hem dikarin bahsavan jî bikin. بله یعنی انا بحثا بکن لی ویا جز خوازم جو پرسم جغینی درسین کردی جغینی درسین زمان از بیجم ون مثلا درسین وجه کردی جدیدن یعنی ون چه دکن هر واها یعنی جغینی درسی از بیجم جغینی زمان درسی زمان بله Kursa ki taybet deyim mamusta bira bahs bikim. بله وبال کشه سر خالق گرینک راستیجی هل زانیگاه مردین غین لیسانس ماستر و دکترا جهیا جا خواندکار دخوازن ماستر کردی جی بکن یک و لیسانس کردی لمردین آجی جه کدن خواندن او دکارن براحتی آزمون ماستر قازنج بکن لگل کسانه لیسانس کردی نخواندن اج بروی که آگاهی و زانی نوان لسر ادبیات کردی کمه چونکه وقتی تو دکوی آزمون ماستر یا کردی نه تنه پرسن زمانتن پرسن وجهتن en edebiyata modern edebiyata klasik en sinemayeten nizam düse dersi dişi hani folkloreten ejbere ki fakir jnav der nakevin nasıl ma avtji fikri magam kursa ve ke ve kenj buan kesan ev kesin buxwazin mastera kurdi bikin jboji penşeş mamusteyn mahana mamustay ki edebiyata klasik edebiyata modern ye zaman zaniye o dersin di Dîrok, mitoloji, mitoloji her mamustay derse ki de xwandekarime isal Yusuf çarda bun çarda kes, çarda bun kursiye bun. Tabi kursama bun o Her çarda jib serkedin. her çarda da jib Kazanç mastera kirin. kurdi kazanç kirin. maşallah malava sekeftere ke mazda da Xwendekarin me jî gelek hêja bûn serê xwe ve değişan Spartakê me didan wan li malê dixebitin baş bû. yani hakikaten znaha fikrim kesên ku tên qursa we hem zimanê xwe hîn dibe hem çanda xwe hîn dibe hem çîroka xwe hîn dibe hem edebiyata wêjeya xwe hîn dibe hakikaten jî tiştekî bi kêfxweşiyê jî Gelek. yani herkes difikrim kesên ku mesela bi binî merev dema ku hînî zimanek bi hakikaten zor e lê kesên ku hepkî zanin hepkî çanda xwe zanin li malê xeber didin ji wan re pir kêfxweşiyeke mezin e jî nizam dersê we çawa derbas dibe lê ez bawerim na bi kêfxweşî bi komîk jî derbas dibe ne wisa lewra em kurman car henekê xwe cem hevdû dikin Bele. û kesok em pê bigirin de ji wan jî bernadin yani çanda me jî ev tişt heye dersê de jî dema hinek şaşiyek bike lewra zimanê me ye ji me re komîktir jî tê ne Ötü wisa jî hene yani rengîneke dersa jî heye ders hewayeke sar da derbas nabin. Bi kêfxweşî derbas dibin. yani ew tiştên ku cana mesela dersê tên serê we di bîra we de maye heye gelo tiştên komîk kêfxweş Yani tişteke komîk de kursa Masrê a Kurdîxanî de çê nebûye lê ez niha li mektebeke taybet dixebitim ki mamosteyeke Kurdî tiştek komîk wê derê hat serî me ez dixwazim behsa wê bikim eger ne problem e. Ez dikevim dersa pola yekem birinci sınıfê zarok marok te dît her yekê tiştekê dibêje gelek ji pirsan hez dikin 24 saeta tilyawan rakiriye mamosta ez tiştekê bêjim tiştên dibêjin jî ne tiştê berketî ne tiştê virtuval e nekêr 5 quruşa nayên zarokin حبيبي دا سخر كر ماموسا مش قو كافيجا تشط غازي يا تشتكي عاجب قلت اليوم من دخوره بخور يعني مش حناكر مجوهره خاصه بلا دكتور اشترى بانسمان بك yani zarok hakikaten اوكن تشتكي عجيب الخوز بريم مديد تشتك برمره درباز بوچو از بريم مدید به قصد داری دیگه دچم گویی بچکی داری گویی بچم خواسته بلا دکتر تلیامن پانسومان بگی یا میگه والله که چه من راندویت نیروه میگه صبح راندویت bu sabah medit khuyana ke ne hatiye mektebe malbat persi falan ve golan nesekin ya goti hal mesela ve çuya khaste جدش یقین اره دختر گوتی چی ته گولا تلیا من دخوره دختر جیره تلیا و خوران دیه تشنو عجب جی هذا زاروکن نها حقیقتا هنجوان پر باقلن yani demaku wan bisper mamoste çujvada hakikaten ji hatta var karı haber bidin Türkiye hoji danakın ne bu kidi karı da devam bigire yani Kurdîxane Akademide hakikaten karı kubundikin پر خوش و باشه زحمت جینانه و مثلا روزه ون چند ساعت عدد که بن درس ماموسته روزه چند ساعت درس ده Yani her ikim 4 saati, roje 4 saat. Hin mamusta 6 saat dersin. Haftane jî 24 saat, 30 saat dikevin dersa. Aras derfedeki Kurdîxane heye mamusta çiqas saat bixwazin em gorî wê bername diyar dikin.
لگوری و ماموسته دکبن درسی خو و بحثا بیرانین کر انکدوتک دی بیرامز جمعی دکارک از بیم سامسونی بو yani خلتني بیرامه دخواست کردی فیر ببه هفته یک دو هفته سه هفته پر دخبتی yani افوره که پر زیاده ده زنابیو نبیجم مگو خانم yani جبو چه قوله از بوکا کردانم مثلا أوه اره گو خسوامو گرمام بکردی داخبن از دوازم تبگیجم که سرم داخبن سرم كافساديا من كل عنك أوجي خوش اره بله أوه يعني أبيات تشتك نخوش براستي حتى دماغ هناك البام زمانك يد خبر دم مرة وان فامنك برا أول مرة بقيل حرتم بحصامتك بلکه هاش ماجنا يعني بالك بحصام ماجيناك جانا على ما عندنا حقا أم تتكلم حوالي خوجي أم كردك ببينن جيد أم دس بأخافنا كرديتك أزوان ده فكر مش بواجي زورة فامناك تشتك نخوش أزمة ساخد فكر دماغ بتشم دولتك بياني هكذا البام مثلا زمانك يد خبر بناس فامنكم جمرة أوقات يا وخزي أجي زانبونا خزي أجي خبردانا حقا جمرة دخوازة يعني كسين كوج غيني كردان جي دخوازن هيني كردي ببن أوجي جبوما دولمندية كمازنة براسي يعني أوجي قيمة الدن زمانه ماكو دخوازن خواهيني كردي بكن نوسا خواندکارن کردخانه ترک جهانه هنا نوسا بله بله يعني جدار ولد جيتين وقت إنجليز جيتين إيطاليان جيتين يعني أوج مثلا جبو تشي دخوازن خواهيني كردي بكن از نکتم درسوان ونكتن مثلا أوج بو تشتين مثلا يكي ألمان شما دخوازن خواهيني كردي بكن يعني مثلا gelek oryantalistlerin ku dixwazin hînê Kurdî bibin. An jî li ser master û doktoraya dixwazin ser beşa Kurdî de master û doktoraya bikin. Lêkolîn bikin. Erê ji ber wî havî dixwazin Kurdî hîn bibin yani. Ew jî baş e. Bile. Yani kesên ku yanî dema qîmetê din zimanê me bêtir em kêf xweş dikin newsa. Lawma yani virajî dema ku hinek hevalê min biz hem hevalê min hene dibe ka me hînî Kurdî bike. از اون چی بیشم ایجاد به هنجوان وقتی زارو کم شخص جمله گفتم که شکل کردی خبر دم گودار کن که از من کی چاویه دماغ وسا جد گفتم من هم زانم بس چی بیشه یعنی حقیقتا کسی که زمان بیانی زانم بن ولاته من لترکی چند که که باخوام تا گودار بگن که بیشن نظام چی جانا نایم yani em çi بیشن حقیقتا توقع خواندیه بلکه دنیا تشتات زانی وقتی بیشه که باخوام مرا وینگال مراد من نه تسره وجه ون اقاس کردی زانن اف پیف چاواته گوتن که بیشه yani پیوکه عجیب ناجوات پرسن نفسه اف پیف چاواته gerek تسره و نفسه نه پیواد بیشن yani موی سری مرو بدوش yani tiştek وساجه yani bahsavi jibikin hem پیف هنه راست راست ام نکارن ور بکردی بیشن لی اکو نزانن بیشن gerek راست راست ام ور گرن yani tiştek وساجه تن mesela جی بسکمن لدی سامیش کان keskin sanki hoş godar bugün paşama bir sohbet aha devam bugün. Kerem Kakan.
derya payı oy caney Engek delal sertey oy oy caney Her demdu derya payı oy caney Çen salimin bendatım oy caney Çen salimin bendatım oy caney Mane bese söz edin ay oy caney Madem dünya her ömrün oy oy caney Mane besse söz edin ay oy caney Madem dünya her ömrün oy caney Mane besse söz edin ay oy caney Madem dünya her ömrün oy oy caney Madem dünya her ömrün oy caney دست خوش کان کسکین مالاتا و گلک سپاس ستانه که خوش ببراستی مالا و بلهم دوام بکن ستانه مجی گلکی خوشن نه سلام yani zamanımı pır koşu, çandama pır koşu, lestraneme jî hakikaten jihab koştum. Malata vakan. Belem bu sohbeta xo devam bikin. Wun li Kurdîxane, wun mamostatiye dikin, wun dersên Kurdî dikin, dersên cûr bi cûr wun didin. Lez veya jî merak dikim kîjan ji we dixwaze dikare bersiv bide. Materyalên we materyalên ku wun didin xwendekaran an jî bi wan re wun ku dersê didin. Wun çawa ava dikin, wun çawa hazir dikin an jî ez bêjim. Wun çê dikin an jî ji derve wun dikirin didin xwendekaran çawa çê dibe. Niha wextê menû dest pêkirî me ewrê lîteratûr teraması me kir. Me li gerîna lêkolînê kir ya lîteratûrê me kir. Kal meydanê çi heye çi berhem hene em dikarin çawa dersên xwe pêşkêş bikin. Tabii li ber destê me hinek pirtûk mirtûk hebûn. Li gor xwe, li gor amadekirina xwe, li gor dema xwe tiştên baş bûn. Ev tişt dilê me rehet nedikir rastî jî. Wekî masiyek hebû. Çünkü armanca me hundirê 12 heftiyan de hundirê sê meha de em wan bilez û bes pêş bêxin. O bi hêsanî ne wisa? Ev pirtûkê hem hinekî giran bû hem jî ji aliyê dem ve hinekî hêdîka diçûn. Ji ber wê wekî Kurdîxana Akademiyê me got madem me ev qas rêyeke mezin da ber xwe û armanca me ev qas armanceke mezin e helbet divê pirtûkê me xwe xwe hebin, materyalê me xwe xwe hebin. Ji ber wê me Kak Yusuf û hevalên dê em çend heval hatin bahev em civiyan me biryar da em materyalên Kurdîxana Akademiyê çê bikin. Hem ji bo Kurdî nazana hem ji bo Kurdî naxivera hem jî bo Kurdî axivera Kurdîzana. Ev nav jî bixweşin rast. Kurdî nezan, Kurdî axîver. Yusuf divî warî de gelek jî. Lîjneyek me heye, lîjneyek me heye ku ji bo bernameyekê yani müfredatekê amade bikin. Ew lîjne jî yani niha ji xwe materyalên berders em ji mamosteyan re dişînin. Ew pirtûk di wê lîjneyê de amade dibe ama dundurê van du sê mana de înşallah wê çap bibe. Em PDF ji xwendekar re dişînin û hûn materyalên heyî niha li pirtûk firoşa difroşin em ji wan re dişînin yani. Ferhengên heyî em ji wan re dişînin. Ferheng jî em niha berhev dikin. Bi vî awayî materyalên em ji wan re dişînin yani. Ev pirtûkên ku mamoste jî behs kir ê ku we çêkir di Kurdîxanê de hûn bikartînin. Mesela kesên dikare ji derve wan bikire.
بله يعني اي كنت خازم مثلا مالي كرمان جام نه كرديان باشا خازم مالي يعني خازم مالي برتقي من هبن البته از کردم تو خازم ماله پرتقال من هبن ایکوش مبخازم تو خازم جورا شان بی وان بدم آنجی ازی تو خازم لسر وان بخبتم دکاره جوا بستین آنجی مال پرکه گلو اره البته مال پرک ما هي بنابه کردی خانه پرتوک کردی خانه پرتوک اره جوی مال پرک کارم به دست بخینم مثلا چند حب پرتقال ما هنا يعني لغوري اصلا وندي ساددن پرتگین یعنی یعنی چاپ- چاپ کردن نه حتی چاپ آماده کردن. دیگه انها ونها تا آماده دیجیتال ام دکن. دشینن اره نه ما این چاپ نکردی مخابن در فتح ما اوقاسی تنهی هيدي هيدي هدی نه باوای دیجیتال شوانا دشینن پدافا دشینن وردا دشینن و ان ماتریالن بدنگ دشینن لی پرتوک دندره وان سچار مانند ام دوازن چاپ بکن yani. فرحنگا وهي اكاديمي خانه Yani ne Kurdî Kurdî xane xane yani E, weşaxaneên dina hene ferhenga me jamade dibin ha bawayê dijital em ji wan peyva dişînin ferhengoka dişînin peyvên hilbijartî em peyva hildibijêrin vördê seriya vördê ji xwendekarar dişînin yani. لو ما جالك بيف هنا يعني باو از باورم دو كورسي ده ون كارن اوقات بيف جهيني خون دكارن بكن نوسا جبر في لازم. كجون هل بجيرن ون لغوري خو ون بي دي اف اكشت كن جوان دش Li gorî üniteyê, li gorî temayê helbet em ferhengok amade dikin ew peyvên ji wan re lazim yani. يعني تشتكوا من بحثكم د بيشروجي ده تشتكوا من جوا فام كر جالك بروجين وهنا نوسا بله. معك فرحنگا چتكم مال فرانچتكن ون پرتقان آماده دکن yani نتنه ون عالیه پروردهی ده دمینن ده عالیه چاپمنیه ده جی بله. ون پشکتینه از باورم نفسا جا دما دوام پشتا اف تشته کن ده بیراوه ده گوت لجنه همه هیا ماموستا ون نورا لیکولین دکن ون داخل ونمه چپکن چنکن لی زویاجی مراقت کن پروژه که وسا مزن هیا ده عقله وده کوم پیشروجه ده دخوازن ام ویا بکنم پر کیف خوش بن بله. انجی فکرک هین نهاتیه خبردان جی بلکی نه هنه gelek projeyeme de rafid hene mixabin şela aburi ve yani em keşe problem adikşinin gav be gav jibergo Kurdîxane saziyek dezgeheke serbuxoyê yani tufoneke ya jî piştgiriyeke ji derve menestin serbuxwe bawayê lijneyekê me ava kir ji ber wî havî li gorî imkan û derfetê xwe gav be gav wekî moriyekî wekî gergerîkê niha mesela inşallah pêşerojê de em dixwazin qirêşek yani bi Kurdî li gorî xwendekarên pêşdibistan em dersê Kurdî zaroka jî bi awayê online didin du mamosteyên me yên zaroka jî hene wê rûbirû jî helwiha pêhavînê me du kurs vekirin yani ji bo zaroka bi taybetî niha zarok mixabin rejeya wanî axaftina Kurdî her diçî kêmtir dibin مخابن yani maruzî gelek televizyon û telefona wan dibin û Kurdî her diçî di cade û kolana de kêm dibin mixabin ji bo zaroka projeyê me wisa ye wekî qirêşekê pêşdibistan û materyalên zaroka hene. بله افجی براستی پروردهی د زاروکاتی د دست پد کنه اصلا Aynen. یعنی گلک زاروک آنکا که زاروکین هرم جی evraji fark nak edi yani de malede mal bal bizarok khore kurdi ba xibin ev zarok yeni kurdi be yani tiştek u sahi are dema ku des mekteb etkin jiber ku perverdehiya Türkiye de benin him bihim jibir dikin le bi male dema ku ev zarek te male buwar taqas merv kurdi ba xib ev zarok kurdi jibir nakene usa Aynen usayı yani hatta mı des dibistana des pek لو ما بيجن زمان دايكه Aynen usa yani hatta polaya kem min Türkiye'ne de zani نوصل از بهم نفشه هری داوی ازم از yani hep malbat usa da fikrinde be ya biraz zarukem Türkiye him be ve Kurdi paşre him be le yani Kurdici Türkiye dikarim pevdur him be yani مثلا از بخواست کارم بیجم دمالما ده هم ترکی و کردی از به هفرهیم بوم بله yani diyamın her tim bimere Kurdi daxıvi bavê Türkiye büyü awayê dibe yani mesela karın musabıkın dimalede kesek kare Türkiye baxıve kesek kare Kurdi baxıve anj her du jî karın Kurdi baxıvin dema ku dest mektebê kir ji xwe zarok pir zû hîn dibin yani hêşewan her tim dibêjin yani pisporên zarokan her tim dibêjin mejiyê zaroka
وەکە قەسەدەکە باڵایە ون چ تێتخن ڕاجە حتا 6 ساڵە باوەرم یان چون چ تێتخن ڕاجە یعنی ژمەزنە زووتر هینجی دەبێت یعنی ئەس باوەرم دەمام کرێشێک بکەن ئیشەوە هێسانترەژێ سانتر دەبێت ئەکی حرەکەتلینە زارۆک لێ زوو هین دەبن ڕەوشێک وا هەیە ینی ئەم ئۆنلاین دەدن ئۆنلاینجی کەسن ئەمرمازنن و یە ئەمرمازن تەدیت وەکی ئێدی قەسەداوان تژی بووە مێژێوان هینگی دژێەوە هزار tişta difikirin yê zarokek ji zarok xalber ekranê nagire ji ber ki dersdayîna online ya zarokan piçekî zehmet e lê dema qiraş hate vekirin em bijin dersên mamoste hemî wê Kurdî biaxivin dersa Tirkî jî belkî hebe ya İngilîzî jî belkî hebe ew tişta hem tam belkî em ser nesekinî bin hûrgiliyên wê lê eger zarok ji malbata xwe hîç Tirkî Kurdî neaxive dema hat Kurdîxane zarokê yani qreş navê qreşê sibeh heta varî dê marûzî Kurdî bimîne sadê sad de encama salekê de yan jî em bijin bila 2 sal be dê Kurdî bizane û wekî avê biaxive. İnşallah, inşallah. Hakikaten fikr ramaneke gelekî xweş e. İnşallah pêşrojê de hûn bîrin cî mamoste hêviya me jî ew e. Her wa ez ê veya jî ji bo pirsim. Di zimanekî de hûn aneka dersa zimanê Kurdî didin. Kesên ku niha ber ekranên TRT Kurdiyê temaşe dikin. Ê ku derfetên wan tune ne. Belkî dixwazin li malê hêdiyê dî xwehîn bikin. Hûn çi tawsiye dikin? Ji bo pirsim ewlî mamoste. Yani ê ku dixwazin xwehînê Kurdî bikin, derfetê wan pir tune, nikarin derkevin derveyî bajêr, an jî li ser malperan nikarin dersê bistîrin. Bera çawa dest pê bikin. Li Kurdîxane Akademiyê dest Kurdîxane Akademiyê dest pê bikin. Ew ji xwe mamoste. Kurdîxane Akademî ji xwe tawsiye bikin. Ew berîka me de ye. Lê ê ku mesela dixwazin bi xwe xwe ewlî li malê xwehîn bikin. Mesela bi çi awayî karin dest pê bikin. Mesela em dibêjim YouTubeê temaşe bikin. YouTubeê komek mamoste hene wisa yani lê ew jî kîjan mamoste wê temaşe bikin ew jî girîng e. Kerem yani Kurd Partnaka hûn biryar bidin. Tabii asta wî mühim e ka ev kes çi qas Kurdî dizane emrê wî mühim e ka çand salî ev tiş gelek mühim in li wekî me gotî aynî wek gotina te hem online be ser YouTube hem jî pirtûkên Kurdî maşallah îro êdî dinya zelal bûye xweşî hatiye êdî dibistanê me zanîngehên me dersên Kurdî hene evên Kurdî hene derfet zêdetir bûne materyalên Kurdî hêdî hêdî zêde bûne dikarin ew ê dibikin lê esasiya mühim nedîtine materyalane esasiya mühim tu çi qas bixebitî yani xwe gotineke pêşiya ya Kurda heye dibêjit heta kefa destî te reş nebe tama devê te xweş nabit ecê ya te jî materyal pêş te baş be xirab be kêm be zêde be ev ne mühim e ya mühim îstiqrara te ka tê çi qas dewam bikî heke te dewam kir te biryara xwe da و تلسر بریاره خود سکنی ساده ساده هم ببی. یعنی گرچه من حالا کسی لازمه. تو نبودی که از هفته که بش خودم از زمان باخت. تشکر و نینه. یعنی سال یک 2 سال بلکه زیاده تر لازم. زمان جی علیه که گر کدوار گرب که علیه که بخینی علیه که بخبتی قرال قاعده چنت توانا بنری یعنی حقیقتا جی ام خبردن لدر و اکل مالباتی هم بنش بواند بیجم هن شاشیه وان هنه نزانین که او شاشیه که آن نشاشیه که نزانن جبروی که کردیخانه جی درفته که موضوع داشت تشتک دیجه یعنی برای ماتریال و پروردهی هنه که هنبونه زمانی که دمه که درج دخوازه لی برای معروضمایی نه بلکه 5-6 ماه دم رو بکار زمانی که باخوه کردن ماده چند روجاوای ترکیه و درت اوتیل داد 5-6 ماه ده تدشخلن انگلیسی هند بن نفسه او کسی بخوازه هم بباجی لازمه در دوره که کردیش خوره آوا بگه جیانکا کردی جبو کو زوهیم ببه بسوفت جل سر زیده بکی اگر بخواد اشتگی کارم سر زیده بکم اشگو خانم شخوندکارا روزنویس توازم از دبیم روز خود بنویسینن و نویسا پر پیج بکن یعنی روز خود بفکرن یا جی اونج گرکی هاتن گر خود بنویسینن فکر رمانی خود هستی خود بنویسینن شخو کردیا و پیش بکن بابا مرا خبر خبر داد البته عین نوسا از فیاد کارم یعنی افجی وقت خبر دانه براستی افجی توصیه که خوش به ما ساعت خوش یعنی کسی که مال عازب هر شب برای ماله جانا خو بنویسه نوسا آنک تشتک بویرک عجب هاته بسره وان تشتک کمیک که خوش بر هر تم بنویسه وقتی مذکرن کو veya از işte واتیا یا کردی نزانم فرهنگی که سر تلفنی hemen داخل لی مذکر وی آوایی دندره مهگیدم ها هم خوندن هم نویساندن
پر زوو پێش دکەوێ yani. و برا کردی بفکرن نوسا هەلبەت يعني جانك كرديش خورا آوا بكن سترانين كردي برا گهدار گودار بكن ده عربي ده مثلا وند چند داره که نیف ساعتا وهي سه چهار ستانه کردی گودار بکن نوچین تتکه کردی. به گوه مرف ترتا کردی بلا وکی ترتا کردی رادیو گودار بکن حقیقتا جی رادیو همش ترتا کردی رادیو جی أجيب پیشکتیه جور بجور برنامه هف خوشتر هنه و ستانه هف خوشتر حتی یواری سرس به 24 ساعته کارن ترتا کردی رادیو جی گودار بکن کارن داویه هفته گودار بکن یعنی حقیقتا جی داویه هفته جی دوی آوایی ده چاو پیشکتیه مجاره مجهف جداترن هر هفته اکادمیسیان تن پاسپورتن دکترتن وکوا ماموستتن یعنی هر مجاری ده ام داخلن مثلا جانهن میوانن متن مثلا بیجه جارا اول 2 ساعته مثلا هشه چکری yapay zeka nizam bu beriyana am çiye nefsa le 2 saat ve 2 saat am de programa xoda am bahsa vetkin ekuma tamaşetkin ji mesela belki kesek nizana hişe çekiriçiye livrakarın him bibin yani gelek pev hene tamaşavalin meci belki nizanın ekuma tamaşetkin hedi dalimin pişti demeke dalimin hakikaten ji him bu ji وقت شيره لازمه وقت شيره لازمه وجرك مرة نوت شي بقرا هرتم يعني بني بيستجي مثلا مش خرا فرهنجك تشكر بو او فرهنجام بو تشترك از نو هند از دنيسم جدا ادبا وك فرهنجامن مثلا من دماغو بس نفيسا خو تشتاب بينم بهتر د عقلم ددمينه يعني او كس شي سبيجي مجاره مش خو سرفيه هيمبونه كسايتي جرك مرة خوجي ناس بك مثلا هر انسان هیمبونا وانجی جهف جدایه زمانجی دیدباریه یا هنکا کینستاتیکه یا هنکا جام بجن بهستنه لگور وید بمروف ناد پوله دجی جور بجور خواندکارین وره نفسا هنجوان گودار دکن جی درازجن گوتنا تخن سری خو هنجوان گرک دنویسه انا کینستاتیکن خود جه خود ناگرن تلفن دسته و دچاته چای خود نکاره بسکنه مخابن يعني خندكارن وسا كوهاتنا جو درس تندنا دبيرا ودا ماي هي قالوا بسر كيفتنا خو انجي نزانيا خو از بيجم امناف ندن يعني هنكز بور زو هندبن هول ددن هنكز شي هول نادن يعني عقل خدا بيجن يعني زوزو والله وقت خندكارك تشتكي هندبه امروف بزن امروف روناهيك بچكته ده ببينه انا واكو اف معلوم الكيف الدنيا حميد داينما اوقس كيفامته لهناك جي ببنا صار دبن يعني او استقرار خد دوامنا كهنجي جي مروف دشكي وحكوا معلوم الكدنيا حمش داس ما صندي يعني هكذا دما مره وك ما مستسي از فكر جانا خازن تشتكي انسان كي بكن زوبا على ما حقا جي يعني او اغاهين دميجي ودا نها سلسل كرمانجي از بجم كومك اغاهي ناب ورا هي وينجي حتى كجسته ورا وندخازن وان هيم بكن لي وكي جي وجي وقوت بيچك جي بعل من هناك جي بعل من رونا هي كمازنه كيف خوشيه كبر مازنه لورا ماموسكي كاروبار كبر بقيمته بله يعني زورجي يعني ما قلت هر انسان جهاب جدايه هيمبونا وان جي جدايه هن انسان ساعته كده هر تشتكاره تخ عقل خو جرباندنا وان او كان پر باشه هالشيخ ودا او مجار كارن زوبزو بقرن هن انسان جي پر حول خيرات تدنكو حتى او تشت هالشيخ ودا دهيلن حقا جي زمان جي هر دوستان ام پیش زمان ده هر نوسا حقا وكيد پر زوره وكيدن وقت خوندکاره کات بیرام گلازر دسبه گلازر گوت که کان سپاسیوی دیکم او هات بیرامه انا پشتی 6 ما کات کردی ندزانی افستران جمره گوت جمره شاندن yani em خوندکاره دبیجن داویا وقتی و کرسی قداندن که اونچی هم bunu ya buraya mail جمره بشین ya جبریا دیمان جمره بشینن افسترانا گلازر جمره شانده bu Elif خانم اگر ما تماشا دکم سپاسیوی دیکن مالا يعني ام جواجي فهم دكم مثلا اليف خانم تنه بدرسه مايا دما كوچيه مالجي سترانه كرديجي گودار كريه مثلا سپارتاكن و ساددن خوندكارام ونچ توصيه دكن يعني جغيني درسان جبو كيف خوشيجي در باس به مالپرین اینستاگرام هم دیدم دوجن وان مالپرا بشوپینه جبر کد وان مالپرا ده هر تم کردی هیا ستران کردی به هم بجن کسین اینفلوئنسر بن مالپرین یوتیوب هنه ستران هنه ام دبیجن هر به هشی چکری یا پای ذکر به حوال برساجه بی که بلاو برسوات ده هشی چکری پر نزانه سانکی نوسا
Kurdiya şey çekiri pırna başı. Valla javan baştırı. Javan baştır o baş. Evet. Cana tu xazım pera xeber bidim nizana. Fam naka. Rastı. Fam naka cana. Kemasyon jihaya. Böyle. Haç qas mıraf xabar bide qas pej dikeve. Newsa. Evet. Em karan şey çekiri jihim bikin. Em eri. Mamostaya ke mahatib u roke ev jil ser şey çekiri de xabata. Mesela fikrek da gu ame aplikasyona ke çekin hişe çekiri ajbo kurmanca menavej bikin Ruspi. Mesela her tim adama kam bejin hişe çekiri ev tebiram Ruspiye me yani her çiz yapırsın. Ev jitişteki hoşa birasti anaka eri ve bu sagot ev hat biramın. Yani Kurdi de em karan her tişti bikin. Zamanı Kurdi. Yani em aplikasyona karım bikin, malperan karım bikin. Kurdi xana anaka merdine yeka newsa yekemine. Yekem. Ciyeke Kurdi xana heye. Eveli. Jigayni merdine derek edin heye. na Yani vaka fiziki yazdı be. eri bitavayı Türkiye'ye yekem yani Yekem. yek kişi bele Yeke. De peşroje de unçı da fakın. Une de bajarın dinji duxazın Kurdi xana akademi vekin. bele yani ligori derfet piskabere megot vaki moriye ki doğazın her bajar u bajaro kanji Kurdistana vekin yani. Avli aklı ve de kijan bajar heye. Avli Ahmet yani Ahmet, Diyarbakır neyse. paşre Van Wan bele. ام جوانیا پر حزیکن گلک خوندکاری موانی هنه گلک انکدوت موانجی هنه کردیا وان پیشه کی یعنی ترکی گلکی کتینف اولی دیاربکر داویه وان yani altı ma ev Le Kurdiya me ji kurbanciya me ez bejim Bele. abrasti. Ji hevcudaya nefsa. bele Demak mesela tem kurse demak ku xondekara xaber de bunci da fam dikiş ki dereye. Ji ki jan hele. Yani Şikîcan bajarı. doxazın axaftına xo hene ki standart bikin le aksan ve telaffuz avan piçeki Devok heye nefsa. devukavan Devok. belli de be. Devok diçe pişti demek ki. Yani pişti kurse, pişti xwendine, nivîsandine. Diçe gelo. Devuk Anjî hatta asteki diçe pişti asteki naç. newsa. Çima saye. Nizanim yani ji denk naguhere. Deng na guhere. Peyv de guherin tu peyve xaraz diki tu havuka xaraz diki le dengete xwedê teala daye tu nekarî bike. Hakikaten ji yani dinam Hay ama baba. her şey jî nevekeve. Kurbanciya me her siyamecine bere ne vakavdiye mixabin. Yewekeve. Ya ne bejim mixabin ji dewlemendiye ki dîsa hoş ji. Dîsa mamosta ji Mêrdînê ya ji Mêrdînê me em dîsa hepkî dişibe evdu. Li ew jî mamosta ji ama ne pir cudaye. Ji ber ku ez cuda nakim. Hûn cuda nakin. Demak hûn diçinan malbata xwe. Kurmanciya ew kutibe Ez bitu bîta pêvetkim. Ez dibim wîtînim herfat xwim. newsa. Erê. Yani li dîsa jî dewlemend dîsa jî xweş. Ez her tim dibêjim yani demam çim colemêrk demam çim wane ew hem çand jî cudaye em bêjin û hem axaftin jî cudaye. Yani em nebêjin çima Kurdî ne standart nebûye. Erê di ekranê de em bira di kanala TRT Kurdiyê de heta ku sistême were bi zimanekî standart em daxivin û em nûçeyên xwe çêkin. Di weşanê de jî em jî yani ev jî mesela dema ku ez pêkem nam malbata xwe ez rehettir xeber didim. Heqetin jî tiştekî wisa em dîsa em cî de em dibin weke xwe newsa. Ew jî rehetiyek. Ew xweştir yani ki xwarin baştır. kapama. Belê xwaneke bi tam e xweş e. Belê em ê dewam bikin em ê hêdî programa xwe biqedînin lê em ê ji Kaan Keskîn dîsa stranek odar bikin. Kerem Kaan.
جنه ما خوینده جونه سرم سرم سرمشته بر روب 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 نواده بر سرم سرم سرمشته بر روب 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 نواده بر هوار دردم چگرانه دوست گرün düşmün şahit ben Havar derdim çigirane dost gürün düşmün şahit ben Ve gurbette ömrümün bir hasret ciğerlimin kul gel Ve gurbette ömrümün bir hasret ciğerlimin kul gel Halk batmalı battı geray Sen üstüye kunteş Halk batmalı battı geray Sen üstüye kunteş Sürüm sürüm sürmüştüm Rob 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 nevadı ben Sürüm sürüm sürmüştüm Rob 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 nevadı ben Havar derdim çigirane Dost gürün düşmün şahit ben Havar derdim çigirane Dost gürün düşmün şahit ben ساعت خوش کان کسکین مالاتا و بلیم دوام بکن ایجاز خوازم پرسکا گرینگ شو پرسم دما کون درسه دادن دپوله ده هری زور جبو و چیه دما هیمبونه ده یعنی جبو خوندکاران هری زور هیمبونه هری زور چیه ده پیوان ده دکارب به ده الفابه ده دکارب به هری زور جبو و چیه کردی زمانه که گلک دولمنده و گلک کفنه بله جبر کو گلک کفنه بخورجی گلک قایدین کفن این بری آنین روژامه و قایدین گلک زحمت هنه بله یک جوان ارگاتیویت کردی ده یک جوان هبونا زاینده داچک هیا هنه که پروبلم یا چما دبین پروبلم yani ev kesin perverde dibinin gelek jivan Türkiye dizanın Kurdî nizanin wextê vî zimanî hîn dibin li gor mantiqê Tirkî ewil difikire paşê dixwazet Kurdî de heman tiştê biceribîne hevdû nagirin. Kurdî di nav zimanên Hînd Ewropayê de Tirkî di nav zimanên Ural Altayê de ye hevdû nagirin. Lêyan bijin Kurdî İngilîzî bence Kurdî zimanekê Farsî ba cihekî de zêdetir hevdû digirin aqlewa derûdine. Problemin bi vîşkilî gelek hene. Ji ber vê ki insanek bixwaze Kurdî hîn bibe ji perwerdeyê bêhtir marûzmayîn gelek baş e. Marûzmayîn newsa. Mesela pranî çi ji wan re zor tê? Pirjmar mesela pirsgirêka mezin e newsa di Kurdî de.
آنجی و و یا بکمک و بکمک نفس أجبو حرفا. گوتناوان بلیف کرناوان لسر حرفا ای کمک وقتی تداینی حرفا ای درد که اف ایجی حرفه که دناف بینا ای و اویا ترکی ها. و ایا ترکی دناف بینا وان ده حرفه که نرمه تد بیجی ای تنابیجی ای. او نابجن ای بجا اف بله. چه دکن ده چنوی کمک داینا سر همه حرفا لورا نیهم نوهم آره سر آیه کمک داینن اوجی فرقا وان اوه یعنی یک ا یک ایه حرفا دبلیو د کردی ده معناه وای ده حرفا نورمال و جي معناه فايد ده او خلطه هيك ده مثلا شونا بيجي حوال ده بيجي حوال هوال خلطي كده هوال يعني كرديش زمانك وصايكو دما او ام بيجن كومك لا تشتكي برجرينجا يعني دما او كومك تنخن انجي دبليو وينكن معناه ده جوهره معناه بردو جوهره يعني دانك ده جوهره يعني حرفه كدي هي اسنه كجو عاجزه كابج ويا بكمك ويا بكمك تنكاري بيجي تشخوان كره بيجي فهم ناكن فرقا ما تشي كاج برا دانك نها ويا بكمك هي يا كوميك نورمال ويا نينا تنكاري بيجي يد كردي ده نينا تنش خو بلا اها جي يا بكمك حرفه كويا دانگی و دناف بین ایه ده و دناف بین اویه ده او وقتم دبیجن گوند گون گو تنکاری بیجی گند تنکاری بیجی گوند او ناف بین اون ده گوند گوند بله افنه که خانده کار به زحمتی دبینن فهم نایکن بله ايكو مسا كردين زان مگوت يد سريدن او جي هيش قرقه جي قرقه گله خبر دو مثلا ويا چاواتكن عين عين نکارم بیجن چا عين بيجن خويا مثلا دبكارم بيجن خویجی پشی دمه که دکار حالي من دست خوي. بکی ده معنی ناد نزانم ام جن هنگی ام یا انگلیزی نشاود دادن ام دجن چاوک و ده انگلیزی ده جا و حتی با هف دبشه ده کردی ده جه خ و حتی با هف جرات دیفتونگ ته گوتن يعني دنگك درت كيف دنگ جدا درت بله دو حرف یک دنگه خو خیا و نیویا بله بله حقیقتا ام براجی ام درس که بچوک شو بچوک بستین آره. ما واسطه چه بيجي سر به شاشين كرديان جي دهين بونه ده اي تشتين زور يعني ايكو ای هیا بله اره یا yani Kurdan jî 1932 dan de tevlî alfabeya latînî bûne berê jî alfabeya aramî bikartanîn yani cudaya alfabeya Tirkî ve Kurdî de çar harf hene çar deng hene بله wekî W yani we wekî E wekî X wekî Q dengê Q'yê biska berê we got ji qerekê derdikeve Q ev her çar denganan ji wan ve dibêjin û hinek bêjem dibêjin em dibin mesela şer heye بمعنى قوقا والشير هي من دنجي ايه بسكابر ما مستبحث كر مثلا زر هي والزير هي مثلا بله يعني جيبو تو هي مثلا ما مستبحث حرفا يكر والدو هي مثلا والتو هي دلما بجيا تو yani bir havayı em hin bejan ve kabe beraber dikin yani karşılaştırmış dikin lugoriye betir zutur hindibin bir havayı بله و پرسکاری مثلا جی پرجماره نوسا يعني دمين بوريده دمين نهاده اما كيجان او اما وانا تشاو يعني حقيقه جبو ما جي تشتكي اوكا او پرجمار كرن يعني علاقه هنا كبارغاتي بيجي هيا ارغاتي مجارك راسيج جرانه جرنا ما مصد دبيجه خاندكار دچن دنيا كده نفسا جانا حوالي ريداكسيون جمره دبيجن بر نفسا يدون چاند بالدار بن او سابقن جمره دبيجن لجانا او شاشين قد مروان ده هي درونشتيه تجاری من نکاره خوشوان خلاص بکن حقیقتا مرد پیشی ده تشتکی راست چوار راست هیم ببه یعنی ایکو تمامی کردی نزانن شانسه وان بی آوایی زیاده تره چون مرد دمک دما مرد تشتکی بشاشی بعلمه هیم ببه او جبو مرد زورتره مثلا او محبتا وینج زانن تا اسکوشتم تمکوشت مثلا تمکوشت yani sen beni öldürdün mesela demek ki wargerin Kürdi tümkuşt mesela Aliye Merdin'e Diyarbakır'ı Batman'e güçlü saat bejin le Aliye Sarha devan eftişrun iştiyane vsa evan çuma evan rast him buna yani evan ahaftna van şu vsaya evan bejin ta eskusht mesela ne vsa ab mesela ergativite yani hakikaten ji خوزی مرا تشته بعلمه مرا راست بعلمه دستری ده فاشه مرا نکاره زوب زو راست بکه بله يعني ارگاتیویتا مجاره که گله گرینگه او اف نگو تشته خرابان بحثی دیگه دولتمندی طایبتمندی که زمان کردی عالیه که وی باشه
اوجی فرق کویش فارسیه تدی دبجن فارسی و کردی نزه هبن بله پر د نزه فارسی د ارگاتیوی تونه یعنی موجی بیجن يعني فكرك وصايجه هي بيجن كرمانجي جي هديه دتش بر بفارسي فتش نفسها او تش غلطه غلطه ناس هم بسبور وصاد بيجن بيش روجه او ده نفس او قاعده جي ايرابن بر بفارسي ده هرا يعني فارسي ده راح ترى مثلا او ارغتبيت تبوك تجيكو تنا يعني راح ترى يعني حطيرو نرى بو بشتي بس ساعات زحمه يعني اكويات فازم غير حتى ياخذ قرنا راح تدير ساعات خوش ابجي فكرك براستي مالا وابا حقیقتا جی از پیروز دکم جبو کارو باره و جبو آگاهیان و از پر کیف خوش بم کردی خانه اکادمی روزی که ریام المردینه بکه وزه تقص سریلی کردی خانه اکادمی بکم پر مراق جکر براستی حقیقتا جی درسه و چوایه قاده که چوایه ارتما و حوالتیا و لورا چوایه راستی پر مراقر مالا و آوا کاری که وندکم پر بقیمته از ودی سا پیروز دکم ماموسته کردی خلات ارتوشی گلک سپاس دکم جبو آگاهیان خوش جبو بیشتر بوناته ته هری داویش تماشاوان امره ته چی بیجی ماموسته بکرتاسی یعنی کردی نه تشک زحمته 4-5 حرفه هیم به باش الفابه بله و یندی وکی ترکینه برای خو بده کردی زمان ناسنامه زمان چانده تو زمان خوشبیر کی تو تنهی بله و ام سپاسیا ودی که ام بخواندم و دری خوش مره وکرن سپاسکم گلک سپاس اوصف بختوار ماموسته کردی هری داوی ماموسته تیج مرت جو خوندکارن مرت ته چی بیجی بلا ماشوانن مرت بله بلا بکردی بفکرن بکردی بخونین و بکردی بنویسین ساعت خوش ساعت خوش برا کردی بفکرن گلک سپاس باسیا همو هفکار و خباتکارن ترته کردی دکن مالا وابا گلک سپاس مالا وابا تر گلک سپاس Stranbeş Kaan Keskin دست خوش Kaan گلک سپاس کم Müzikşen Ali Ekber Ergün, Ali Can Koçer, Sayım Ertem, Malavava. Temaşavanın aziz emir roji hatın daviya programa xwe sbedi sada heman saati de melivra ben davabın bimenin tınav xeyr u xoşiye de dembaş. Lelenar ez berfa çay kesorum Lelenar tu delali Meyla dor bemorum Lelenar Meyla dor bemorum Lelenar tu delali Dost Allah ki por sorum Lelenar Dost Allah ki por sorum Lelenar tu delali Çay kereşim lelenar ezber façay kereşim lelenar tu delali meyla dor benakşim lelenar meyla dor benakşim lelenar tu delali dostalav kekeleşim lelenar dostalav kekeleşim lelenar tu delali